Zaman қайда баратат? Biz қайда баратабыз? Өзі біз шул ағымға қаршы жүрген ел екенбіз да. Кеше сессияда депутаттар сөйлеп атат. Ей, мектеп салыш керек. Садик салыш керек дейді. Құдай, ушуларға түшінбей қойдым тақырыбы. Құдайға шүгір, мектеп жетішті, садик жетішті. Бізге түрме жетішпейді, түрме. Брavo, түрме салыш керек тайланы. Өздері білет, ертеліге жүшерге келерін білешет. Өздерінде условия түзіш керек та. Өзіне күйбеген адам біреуге күйіп жырғатпайды. Брavo. Қырғыз айтқан мұны. Шында, мұна 120 депутаттың 80-і ұшаққа келе тұрғандар да. Өздері батпай атқан аз келгенсіп, дағы бір топ министрлерді ершітіп алышады. Шын, бұл түрмеден, бұл деген шойылыбайды екен деп, не қылауыз, тұрау. Түрмен чоңой түш керек, салыш керек болчу. Да мен таң қалғаным, илгері түрмеге қамалған адам өкініп, ой, бекер қылған тұрбайым ба? Адашқан тұрбайым ба деп, илап кірчеле түрмеге. Азырқы кіріп атқандарым түмеле қол бұлғалап, мақтанып, деп, мұндай қылып түмеле. Мен қандай қылып тұрмын, дегенсі онан кірешеді кен айланайны. Бұл түрмеді айланайы, бұл не деген емес. Просто беспредел болды қалды да. Урсат беген жолдаш начальник. Имақолып. Қаяқтан келдің? Қантып келдің берді? Начальник түрменің кабинеті. Бияқтан әле келдім жолдаш начальник. Сені кім кіргізді бияқа? Мен ешкім кіргізген жоқ, мен постоянно әле ұшияқтан кірем. Систем ұрдағы начальник әделе ұшияқтан кірчімін жолдаш начальник. Не керек? Не келдің бияқа? Жөн әле жолдаш начальник. Мұна бұл жаң жылға қарата үйге ұрсат беріп қоңыз үйге барып келейін. Оны қарап қой, демеле жаңы жылға қаратады. Қайдағы жаңы жыл? Сен түрмеде отырасың ғой? Не курортта жүресің сен? Сағандай жоқ. Жолдаш начальник ұрсат беріп қоңыз. Аялым төределе барып көріп келейін дедім беле жолдаш начальник. Шылтауына қарап қой. Сен 15 жылдан бері түрмеде отырсаң, анан аялың кимден төреп атат, Мен де ошону барып билип келейин дедим эле. Кимден төреп атканын, жолдош начальник. Муну карап кой. Мен азыр сага жооп берсем, элестен. Же аялыңы, же баланын атасын өлтүрүп койсоң, мен сага кошулуп жооп бере турган акыбалым жок эми. Жолдош начальник. Андан эч коркпоңуз. Мен пистолетти ушу жерге таштап кетем, жолдош. Муну каяктан алып жүрөсүң? Кайдан пистолет бул? 2010-жылкы жоголгон оружиялардын бирөө менде да. Карасаңыз, жолдоштор. Макул каппай. Ой, korkmanız, bunun nomerlerini ölçürüp koyalım. Hiç kim tapmayın. Görseniz. Sen bunday aynı sayınıp kalan yoksun mu? Niye de öyle dövdürüp atasın ne? İmakolov ya. Joldoş начальник, ruhsat verip koyunuzca mı? Stroyka kılıp attım öyle barıp görüp geleyim. Sen türmede jatıp alıp stroyka kıldırıp atasın mı sen? İş o. Biz türmede jatkanlar bağırımız ele stroyka kılıp atamız joldoş начальник. Vay biz degenin kim? Murdaki bizden komanda. Sizler niye? Stroyka kıldırgan atayın türmege gelip jatıp atasınlar. Anan stroyka kılıp zangıragan kan saraylarda kılıp salıp göskö görünörlük iş kılıp koybasan türmege bok var bu joldoş начальник. Oy kantip. Anan hazır kaylık menen üy sala albaysın da joldoş начальник. Aylanay. İmankul. Sen neyle adamdın tüşüne girip ekenlerle birdemeleri de aytıp atasın. Hazır kaylıkты вообще түш көрмеңіз жолдаш начальник. Hazır kaylık түшүңүзгө кирсе ооруп каласыз. Oy. Sen kayaktan gördün bu türmede jatıp alıp üy saldırgandарды? Oy barыңызды ошентип атабыз деп атам го. Oy atang. Gerek yok. Hiç kanday bolбойт. Уруксат берип коюңузчу. Кантип уруксат берем силерге? Кантип берем мен? Elestет мына. Эми биздин өкмөт, биздин мамлекет каражат кетирип, бийик заборлорду куруп, үстүн зым менен чырмап, ар бир бурчту автоматчан солдаттар менен коюп, силерди эмне тайраңдап жүрсүн, үй салып жүрсүн деп койпойду го жерге мамлекет. Жок, жолдош начальник, ичинде бизди тынчуктасын деп койгон да. Канча этаж салып аткан үйүң? Özü 4 etaş. Ötkönde barsam 3. etaşka gelip kalışıptır ile. Ne deyt?
Sen kaçan barıp жүрөсүн аяк? Өткөндө октябрда барып келдим, жолдош начальник. Сага ким жооп берди? Эч ким жооп берген жок, өзүм эле барып. Анан кантип бардың эч ким? Өзүм эле барып келдим, жолдош начальник. Улам эле уруксат сурай бермек белем. Иманкулов, улам эле жооп сурай беремби, уруксат сурай берем деп койсун да дагы, муну түрмө дейт, жооп сураганга болбойт. Ушундай эле үйүңдө жашагың келип аткан болсо, кылмыш кылбай жашаш керек болчу Иманкулов. Жолдош начальник, азыр кылмыш кылбай жашай албайсың да киши. Азыр кайлык менен кантип кылмыш кылбай жашайсың киши. Иманкулов, мен кылмыш кылбай эле жакшынакай эле жашап атам го, мынтип эле. Зато үй жайыңыз жок да начальник. Эми үй жай болбогону менен ишим бар, Кудайга шүгүр. Пайдасы жок иштин кимге кереги бар, жолдош начальник. Жок, зато мен ушул иштен пенсияга чыгам. Пенсия алам, Иманкулов. Халал дегендей. Пенсияга чыгасыз, пенсия аласыз, зато өмүр бою квартиралап жүрүп өлөсүз. Ойлонсоңуз, жолдош начальник, өмүр бою квартиралап жүрүп өлгөн жакшыбы, же кылмыш кылып, хан сарай салып коюп 5 жыл отуруп келе калган жакшыбы? Ойлонсоңуз. Иманкулов, бияк отурсаң, келсеңиз, бияк отурсаңыз. Иманкулов, мен сизге бир сунуш айтам, ошону сиз аткарып бересиз. Хорошо? Билбем, колдон келсе жардам берейин. Колдон келбесе капа болмо жок, жолдош казай. Иманкулов, сиздин колуңуздан келет. Сиздин колуңуздан келет. Колду бериң, ишенбесеңиз колду бериң. Жок, сиз биринчи айттыңыз. Kol bergenden keyin alış bütüş gerek. Kol bergenden alış bütmeye kalsa kaşaka ilinip kalası. Bu degen sayasatçının kol emes de her kim gebere vergen. Bu kol bistin kolu da. İmam mınday kılamız. Ekөөбүз орун алмашалы. Орун алмашканыңыз кандай? Siz менин ордума шеф, түрмөнүн начальниги болуңуз, мен сиздин ордуңузга барып отурайын. Ошондой кантип болсун. Жолдош начальник, мен өзүм зек болсом, анан кантип түрмө башчы болом, Иманкулов, азыр баардыгы болот. Ойлосоң, кечээки эле министр, бүгүн зек. Бүгүнкү эле зек, кечээки эле министр. Баардыгы болот. Мен андай тартипке көнгөн эмесмин, жолдош казайна. Бизде бир айтылды бүттү, ал закон. Силерде түшкө чейин бир закон, түштөн кийин бир закон. Башымы оорутуп эмне кылам, жолдош начальник? Уруксаат берип койсоңуз, жолдош начальник. Өткөндө барсам 3-чү этаждын айнектерин усталар туура эмес коюп коюшту. Ачуум келип, прорабты атып салгам. Прораб өлдү. Өлгөн жок, жолдошlar. Адам буттан өлбөйт да. Бутуңузду бери кылсаңыз, Быйыл аябай тойлор көп болду, көз тийбесин кыргыздардын. Кыргызстанда айрыкча биздин ош жергебизде тойлор аябай көп болду, көз тийбесин. Şu toydan bir bolgon окуяны айтып берем. Bir жаш келин врачка барыптыр да. Врачка барып, мындай жашы улуураак врачтар барбы, мен бир көрүнүп коеюн дедим эле десе, бар деп чоң эле бир врачка жолуктуруп коюптур. Мынакей мына кириңиз десе, чоң эле врач бар экен, келип алып арзумун айтып атат экен. Мынтип. Врачсызбы? О, менин турмушка чыкканыма 1 ай боло элек. Так, эмне болду? Мен турмушка чыкканыма 1 ай боло элек. Биз жолдошум экөөбүз жакшынакай эле түнү жатып эле анан саар эле турсам мындай пешене, мындай бардым эле кара чызык болуп кетет да. Эмне экенин таппай атам. Шуну таап бериңиз десе, барачам ойлонуп туруп. Жолдошуң эмне болуп иштейт? Десе, жолдошубуз, күйөөмбү? Күйөөңүз эмне болуп иштейт? Күйөөм неме? Уста. Не деген уста? Үйдүн крышаларын жабат, ушу жыгач уста десе, күйөөңүзгө айтып коюңуз, түнү келгенде кулагына кыстырылган карандашты алып коюп жатсын,
Келиңиздер, анда эмесе сиздердин алдыңыздарга өзүмдүн жакын эжемди чакырып коеюн, энелердин урматына сиздерге бир чыгарма чыгарып берсин. Сиздердин алдыңыздарга Гүлмира Базарбаева деген эжебизди чакырып коелу. Келиңиздер. Энелердин урматына. Gülmira Bozorboyeva qol chayib qo'yingizlar.